kini ke video ke bamentang an peni yapi kumno ba pen deposit pisa da ka online banking lani da ka internet banking ke jongpi hangni hapo exnas kini ke brokers lada pi kwa ban sim trade apo forex ti mentang an open ban ngan lek no new chrome ngan lek kini website jong kini ka exnas ti nang ta hangni ni haban login da ka email id ba password mentang ala ada login ya kini ka account mentang hangni pini ha kini ka account kadan $0 te nganlet hangni ha deposit te hangni ki bon ba ki option online bank Binance Pay Tether nata ki bon ba nado ki UPI QR tu baru ki bon ba te ban deposit da ka UPI ngala dap upload ko tu ko ke video ha YouTube te mentapan ngan deposit da ka online bank te angni ki online bank dan online bank online bank te ngan deposit da ka ni ko online bank namar nila ban deposit tangkasan dollar lingba ka ni lada lek da ka online bank te kadan kam sau pau minimum dengan klik da ka online bank te menta how to ID PE 62491827 kadan $0 te menta ngan try ban deposit hangni minimum kala apni ban deposit kedai khalai spa san pun real maximum kedai khandai pojar lai spa an rupuai te ngan deposit kumba 6000 shiteng ye te kemat ar punyau dollar ye ngan yo tinggal klik continue te menta ndang ladep klik continue ngan yo ngan confirm te menta ndradep confirm kas ladep select ya kate ke bank name ru kade SBI utu invoice number ru ladan dengan P arajar sanspa Kimenta pihak up kat bakadang redirect iye tambah syukur mau man la ka page yale ba pin screenshot nadu utay reference number invoice number kanang balada face problem adena bod pinsok timenta ngan pendap username bari password jongka internet banking hangni timenta ngala type ikini ki internet banking username ba password dengan login no mentah ni kidan kam yau OTP ngi haban pendap mentang la pendap yo OTP payah ni verification 1 of 2 kemudian arsian ngi haban le gani ngi haban pendap OTP arsian dengan klik submit kemau ban screenshot man la ka page ma te hang ni kipan yu profile password jong kabay te menta nga ngalada pendap yu ni profile password ro bat ngan submit na te kapisa kan at na kani ka bank account but ngan klik continue kapisa na kani ka bank account kadantang nyo hajar arspa software tingka tenrei kan at no arajar steng dengan klik continue Tementanya pendap sa uwi password. O sa uwi OTP.
thì PE này am hang tây bật thọ confirm payment ute lawan verification 2 of 2 komot mana sisian ngeladap menta kadai ke baar sian mana sisian ngelai OTP te menta kani kadai ke baar klik confirm ta kani kalalong screenshot ya kani ke page hang ni kala tho payment successful. Your fund transfer is post successfully. Kindly check your transaction status after 15 minutes. Thì cái này cái page kan mau ban screenshot. Thì saya check adian 1 minute ia im tu kalalong baik. Klik return to merchant. Kini your transaction is in process. Sengap bahang ni, kadang kuwi kepen badan kambang ni. Lada pidang deposit first time. Kadang dia kesin ke banding kong do. Bapi deposit dak online bank. Kendai kiju ki step berokon. Tang ba. Ken add beneficiary shwa. Haga por bapila login itu internet banking username but password. Pila login itu profile password jong ka internet banking. Pila pendap ki OTP. Pila pendap ka amount ni berokon. Pila confirm, pila successfully page hadu kani ke page. Kan mau ba kapisa kan 6 ot na bank account jong pi. Hapo sau kan ta kan 6 ot ya kapisa. Kalau sukses complete tambahkan 6 ot na marba ki add ke beneficiary shwa. Te andal adap ke sau kan ta haden pisa deposit pisa biang kan. Pisa le biang kum ni kumju kemudian salong automatic kapisa kan sa credit. Te ya gitu ki beradab dap kumnga ya kani ka account ladap ad beneficiary la aslam te menta ngas klik big deposit nga deposit back kalalong dan kam beneficiary dan kam ni yeso te menta ngin klik hanya po view history ngin page kapsa kla credit na katai deposit 8,000 sanspa dan dengan like nang tay na jarong Paitai. Ar punya udahlah keladap kredit kepisahan ni ngilala bantrit. Ladap kilit login na MetaMask ru kala automatic keladap kredit pilalong ban login. Contoh, bye.